kera umuntu yagaze adahaye acinzira ukamusanga nk'ibiti byo kuzi hakabwo bagiharura bakakimaraho ibishishwa cyaro bakikuma bamwe agakubita ishenyi abandi umuhoro ugasanga cyarakomeretse none iwanyu ndi byahabaga nicyo gihe gituma mudaye mu byumva iyo duha agaciro iby'Imana yaremye. Amen. Munsi umwe naratekereje mpimba indirimbo ndebye iby'Imana yaremye ugushira mu njyana y'umukunga rero nasaraye ntimutegere uko ndirimba cyane uko ijwi rimeze mumutegera amajambo mvuga wese iyo njyana ritimi itegereje ibiriho mu isi ngazwa mukiza we n'imirimo y'intoke zawe itegereje ibiriho mu isi tangazwa mukiza we n'imirimo y'intoke zawe yo bugorobye byanubura amaso kabona inyenyeri imirimo y'intoke zawe nongera kureba kabona n'izuba tangazwa mukiza we n'imirimo y'intoke zawe haba mu gitondo museko utambitse tangazwa mukiza we n'imirimo y'intoke zawe cyambona imisozi nkabona amataba tangazwa mukiza we n'imirimo y'intoke zawe. Amen. Nuko nyine bimeze. Bwana sifiwe. Jambona amarango nkabona ibirunga tangazwa mukiza we n'imirimo y'intoke zawe mbona amashamba arimo inyamaswa tangazwa mukiza we n'imirimo y'intoke zawe zambona amasoko nkabona ibiyaga tangazwa mukiza we n'imirimo y'intoke zawe hanyuma ya byose waremye n'umuntu wamuhaye agaciro ku mirimo y'intoke zawe umuha gutwara umuha gutegeka wamuhaye kugenga imirimo y'intoke zawe. Sema haleluya. Kandi icyo wasigaje watanze na Yesu afinya bihanga kugira ngo nzabeho iteka. Amen. Ndaguma ndaririmba ngo ndwe ndanezerwa cyane. Imana izinezezwa nuko duha agaciro imirimo y'intoke zayo. Iyo twubaha, iyo twitegereza, iyo twigira Imana yaremye, Imana iranezerwa. Jewe nzamushima
kubaho kw'isi nzamukorera mwituneza iyo duha agaciro iby'Imana yakoze, amen, iranezerwa. Ikindi kiza kinezeza Imana ni abantu Imana yaremye, amen. Iyo Imana itureba, abantu yaremye, iranezerwa, yaturemye ibyitayeho, ibishaka. Uri mwiza nubwo ntabaza babikubwira, uri uw'agaciro, ufite ibyo uzakora, hari n'ibyo urimo gukora ubu. Uri umuntu wanyuze muri foroma y'amaboko y'Imana. Iyo Imana ikureba, irakwishimira, ikanezerwa. Kubera iyo mpamvu uza wiha agaciro, uzureka kwiyaturaho nabi, uzureka kwivuma ugenda. Iyo Imana ikureba, iranezerwa. Ugira abafana bake, wirebe no mu ndorerwamo usange wenda utari mwiza nkuko wabishakaga, ariko nta nuko uzobigira. Nugerageza no kubihindura uzorwara uruhu. Kuko uko Imana yakuremye niko kwiza, niwigira ukundi n'igihe utararwara tuzoba twaratangiye kuguseka. Tuzobibona gusa, tuzomuseka. Uzobugiye no kudutera ibyaha tutari twateganyije, abantu bazoza bakugamba kuko bakubonye umeze uko Imana yakuremye, utangiye ibindi. Imana ireba abantu yaremye, iranezerwa, amen. Shaka gusenga udafite umwanya munini cyane, wumva ufite n'intege nke, ukabona ntibacuranze, nta na flash ufite, kandi ukunda igisirimba, ukabura aho ubihera, nta nyigisho wumvishije, telefone umuriro washize, ntabahaye bakureba, uzuvuga ngo naremwe mu shusho y'Imana, ndi uw'agaciro. Wa Mana we, uniteho kuko wanitayeho undema, urara nayo ngayo. Imana izinezerwa, yireba abantu yaremye. Iyo uhaye utariremye, ubu uhaye ukora ibintu bitari byo. Gatatu, Imana inezezwa nuko tubaho ubuzima bukiranuka. Ninde muntu uzi gusoma Ikinyarwanda? Aha dusomere Bibiliya y'Ikinyarwanda cyangwa y'Ikirundi, bivuge muri ayo magambo. Hari uwabonetse? Yagira umuntu udusomera mu Baroma ibice 14 murongo wa 17 n'uwa 18. Ugiye gusoma he? Mu Baroma. Yego, kangahe? 14. 14, 17, 18. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ubwami bw'Imana atari ukujya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Ukorera Kristo atyo aba anezeza Imana kandi ashimwa n'abantu. Tonze taho mpaye nje, ariko turataha. Usome nyine, usoma abantu bumve. Twongere dusubiremo mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ubwami bw'Imana atari ukujya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. 18. Ukorera Kristo atyo aba anezeza Imana kandi ashimwa n'abantu, amen. Imana igumugisha. Ugumane mikrofone ariko ifunze, nizo wankubwira ngo usome udufashe. Ariko nimugeri muhira musome muri Yesaya 3:10, Abaheburayo 12:14,
Abatesalonike ba mbere 4:7. Iyo dukiranuka. Amen. Amen. Umunsi umwe Imana ya Shitani ngo se uvuye. Shitani ravuga ngo ivuye mu isi ngo kwizerera no kwitambagira. Ntimukaza muzerera mudafite gahunda. Iyo ni activity ya Shitani. Nimba utagira akazi mu mujyi, utagiye kwiyogoshesha, nta modoka ufite, nta bantu ugiye gutega muri gare kwa Siyoni cyangwa ku kibuga, tukazuzerera. Utagiye no guhaha kuri kansoko. Kuzerera ni umurimo wa Shitani. Iyo umuntu azerera azagenda atoratora ibizahana amafuti. Imana ngo ibaza Satani ngo se uvuye mu isi kuzerera no kuyitambagira. Muri urwo ruzerero niki wabonye? Wabonye umukiranutsi wanje yo ukuntu ngo yubaha Imana agakora n'ibyo gukiranuka, akirinda ibibi byose, agakora ibyo gukiranuka. Shitani yamibeshe. Iyo abantu bazerera nta gahunda, bazavuga amakuru batabajijwe, bagira gahunda nyine ziri potopoto bakabesha. Iravuga ngo yo nta kiranuka ngo nukunda ameze, ni santa afite, n'ubutunzi afite, n'umubiri afite. Imana iramubwira ngo uhaye ibyo afite zose, ariko tumukoreho. Ubugingo bwiwe ndabukwimye, birashira. Yo baravuga ngo gukiranuka kwanje ndagukomeje, sinzakurekura, nzarinda mva mu mubiri ngo ntarikuraho kubinyangamugayo. Iyo dukiranuka Imana izinezerwa. Uzukiranuka iwanyu mu rugo. Amen. Ntabwo duhera gukiranuka mu ikanisa, kuko mu rusengero tuhaza ku cyumweru n'indi minsi mike. Ahantu cyane ni muhira. Uzukiranuka mu rugo. Hari abagore bataza bakiranuka mu rugo iwabo, hari abana badakiranuka iwabo. Bagera hano bagasiri, bagatera ikorari. Ariko ijwi Imana irarizi. Muze mumenya ko tutazahemberwa impano, kuko twaziherewe ubuntu. Tuzahemberwa imbuto, imirimo twese. Uri impano zigira benshi, ariko imbuto zigira bake. Kandi gukiranuka ni imbuto nziza y'abana b'Imana. Tunezeza Imana iyo dukiranuka. Kiranuka. Kane, tunezeza Imana iyo turamya nk'uko bikwiriye. Kuramya nk'uko bikwiriye ni ukuramya kwejejwe, kumanura ubwiza bw'Imana, kurimo imbaraga, kudukura mu kirere cya mucanganyiko, kukatwinjiza mu bwiza bw'Imana. Iyo turamya Imana tuyikiranukira, Imana iranezerwa. Gatanu, Imana inezezwa nuko tuyikorera twitanga. Amen. Hari abantu benshi baza batekereza ko kwitanga abantu bitanga amafaranga. Amafaranga ndi tuyagira twese. Hari abayagira, hari abatarayabona. Ariko bitangwa mu nzu y'Imana ni byinshi. Amen. Iyo twitanga kubw'umurimo w'Imana, hari insengero ugeramo ugasanga zirimo abalisansi, baba economiste, baba gestionnaire, ugasanga comptable hazi comptabilité, hakabura umuntu umwe w'umuvolontaire, cyangwa abayobozi bakananirwa kwiyibutsa ngo barebe umuntu umetriza uwo murimo, bawumuhe awukore neza uko usabwa. Ukavuga ngo njye ukabura muganga ntubwira abantu inama ngo baza bamenye ibyo birinda, ukabuza amategeko abantu bakayica yose ubaho. Ni ukuvuga ngo uri mu rusengero ariko ntiwawukora ibintu binejeje Imana, kuko contribution zawe wazicayeho.
tunezeza Imana iyo tuyikorera. Amen. Uzi ukora iki? Ushobora kuba utari umuririmbyi, hari n'abaserire imiryango n'amatsinda, ukaba mu rusengero gusa ngo njyewe sindi umukorani ngo nza nkinjira ngataha. Ufite ubwenge, ufite ibyo uzi ukora hanze, turi umujanama ugaya gusa, nuko utazi gukorera Imana ntiwo yinezeza. Ukazuza mu ikanisa kugaya, uzuza ukorera Imana inezerwa. 6 musome Yohana 12:26 murahasoma mwatashe. Ngiye gutinda ha 6. Imana inezezwa nuko duca bugufi. Amen. Ndebera mugenzi wawe umumbarize ngo se uzuca bugufi cyangwa uzawishira hejuru, ugira orgueil, ugira arrogance cyangwa uzi guca bugufi. Yakubwiye gute? Amen. Imana imuhumugisha guca bugufi. Abagore batazi guca bugufi baremye intambara idashira mu rugo, kandi nta nimwe baratsinda, uko barwanye bazabakubita. Yananiwe guca bugufi, ntafite ingufu nyinshi, buri gihe iyo yizamuye baramukubita kandi ntaho arega. Uzuca bugufi intambara izacike mu rugo. Hari abana bataza baca bugufi bararushe barivumbura ku babyeyi bavimuhira. Buriya abantu benshi muzamubona, apana abantu bose, abantu benshi, apana bose, baba muri kategori y'abantu batekerezwa ko bagize ibibazo mu mutwe. Bamwe ntibarozwe, bahuye n'ibihe bisharirira, bagira depression, agahinda gakabije, bafata icyemezo kitarico, banywa itabi ryinshi, barya gake, ubwonko bugira ikibazo. Tiwogira amaprejije ngo wama wanaliza ngo uvuge ngo umuntu wese usa naho adafite ubwenge bumeze neza, ngo wirengagize ibihe n'amateka yoba yaranyuzemo cyangwa ibizaryo, ngo wamuvuga gusa ngo araroze. Ariko ko ntituvuze ko abarozi bataba. Hari igihe umuntu ananirwa guca bugufi akanga amategeko y'iwabo. Iyo umuntu yanze amategeko y'iwabo biragoye kumva yikanisa. Abantu muza mubona bagira kavuyo mu ikanisa n'akajagari n'amafuti, baza batwemurira amafuti y'iwabo n'imicuta. Noneho twakura kubera ko hano nta polisi, nta mapingu, izi wabo kuko umuntu yaje adapanze mukagira ngo muramupasa rimwe bikunda. Imana ikunda abantu baca bugufi. Somera Bibiliya Imigani 22:4 bari husoma. Imigani 22 cyangwa 22:4. Aha. Aratubwiye ngo uwicisha bugufi, uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, akubaha Uwiteka. Ingororano ye ni ubukire n'icubahiro n'ubugingo. Wa mugabo we usome witonze ko ndabona wambaye impeta, ugende buhoro, subiramo ko ndasubiraga mu byo wavuze. Yego. Nubivuga vuba nkabivuga uko utabivuze. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka. Ingororano ye n'ubukire n'icubahiro n'ubugingo. Nibyo bintu bikomeye abantu bakeneye mu isi. Abantu bakeneye gukira,
abantu bakeneye n'icubahiro ndetse bakeneye ko n'umunsi bazopfa bazoja mu ijuru ariko ntibashoboye kwicisha bugufi. Nimba uri hirya ya foromire urino. Soma Bibiliya urumva amakuru. Imigani ahandi nkubwira Imigani 29 23. dusome. Umuntu akeneye ubukire, umuntu akeneye icyubahiro, umuntu akeneye ubugingo ariko ntaca bugufi. Ubukire ntibugira abantu bose ariko nucira bugufi ababufite ukabinyangamugayo bazogutiza ubutunzi bwabo ubatiza igihe cyawe n'amaboko yawe. Nibagukeka mwumwibizi bazokubohesha bataraguteza imbere. Dusome Imigani 29 23. Aha. Haratubwiye ngo ubwibone bw'umuntu buzamucisha bugufi. Buzamugira gute? Buzamucisha bugufi. Ubwibone bwande bw'umuntu apana bw'abandi. Ubwibone bwanje cyangwa ubwawe buzatwereka nje nawe. Aha. Ubwibone bw'umuntu buzamucisha bugufi. Bibiliya ntizibesha kandi Bibiliya si Nyafurika. Ni y'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Ubwibone bw'umuntu buzamucisha bugufi aho ariko uwicisha bugufi mu mutima azabona icubahiro. Amen. Kwicisha bugufi si ukuvuga ngo tureshe ngusumba. Oya. Nimba ngusumba nyine ndagusumba. Kandi nawe hari ikindi undusha. Ndakurusha kuba muremure nawe ukandusha kuba mugufi. Nanje sindi muremure ngo nimara mbe simfite bibiri. Ufite kimwe. Nimba uri munini njewe ndagahoro. Nawe nturi munini ngube nagahoro. Nimba uri inzobe nturi n'igikara. Uri igikara ubundi n'inzobe. Kwicisha bugufi ni mu mutima. Amen. Amen. Kubaha iyo mu mutima hameze neza. Nta muntu ufite telefone ifite agatoroshi. Nakiriza itoroshi. Tanga urugero. Nere kukuzu yatsa banze mvuge ni maranyatse gangiye kuvuga. Nase ni nama ntangirira kwitara ndabankize. Ndakora ha. Bahane cyari kibazo se. Bwana sifi. Mu mutima iyo hameze neza. Yego. Hazahatunga mu bugingo. Mu mitekerereze no mu byiyumviro no mu gufata ibyemezo. Mu bugingo habona umuco. Amen. Hagapanga umubiri kumera. Nukuvuga ngo Imana iyi muri kirimitima yacu. Ubugingo bwacu burahishurirwa hanyuma bukadetermina comportement tugira. Iyo uca bugufi mu mutima. Bwana asifiwe. Amen. Gikurikiyeho basaba gutahuraho bazavuga ngo uriya muntu ni mutoya ariko afite ubwenge. Wavuga bakavuga ngo azavuga ibyo yatekereje bipanze. Bashaka umuntu bakoresha bakavuga ngo uriye wo muha ibintu byo gukora kubera ko azatekereza kandi mu mutima ari umweru. Niwe duhisemo. Wamara ugatangira kugirisha nguriya ngo ntawuzi umenya ngo ntawuzi icyo abantu bamukundira icyo kurusha apanze neza. Guca bugufi sukura mu kanya wageretse ukuboko kukuba yaje. Suguseka nta bitwenga ufite. Guca bugufi. Sino kurakara nta wagukubise. Ni mu mutima. Uwicisha bugufi akubaho Uwiteka. Iyo duca bugufi Imana izinezerwa. Hari igihe bazavuga ngo turambura ibiganza. Umuntu akanga tabishuta arwaye. Akamayanga kandi aho yahereye hayavu.
reka nayi yazamura nayi iyo duca bugufi tunezeza Imana. Amen. Amen. Guca bugufi ni ukwigana Yesu. Bibiliya iravuga ngo uwo nubwo yabanje ngo kugira akamero k'Imana, ngo ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ngo ari ikintu cyo kugundirwa, yicisha bugufi ngo yambara akamero k'umugaragu w'imbata, araganduka ntiyanga no gupfa ngo urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye ngo Imana ngo imuhe izina risumba, sema haleluya, Haleluya. risumba ngo ayandi yose, kugira ngo ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi n'ibiri hasi y'isi n'amavi yose n'indimi zose bipfukame bivuge ngo Kristo ni umwana. Guca bugufi ni ukwigana Imana. Uzi uca bugufi, iyo uciye bugufi Imana iranezerwa. Hari abantu baza barakara akamabwira umugore babana ngo ntunze babyaye gatanu, ntakuze azokumenya warapfuye, azokumenya warasubiyeyo, ngo wanyibesheho uracagiye se uzota urugo ugende ngo ntunze. Azina nimero ziranga muntu yawe niza telefone, murasazanye umujinya gusa ngo ntakuze, uravuka none cyangwa urahasanzwe. Iyo duca bugufi tunezeza Imana, tunezeza Imana karindwi iyo twamenye neza umuhamagaro tukawugenderamo. Buri hari abantu mu buzima bahushije intego, kandi nico cyaha. Ubundi definisiyo y'icyaha ni uguhusha umugambi w'Imana. Hariho norme z'Imana, hariho amategeko y'Imana, iyo utayanyuzemo uba ukoze icyaha. Ni ngo kukugira nimero 11 mu kibuga baza baguha umupira ukawutunganya epfo, ntuwuboneze mwiza timwotsinde woruha bakagusimbura, uwawe uguma guhusha imipira kurya uwawe ukora ibizaha mu kibuga, uwawe uguma guhemukira ikipe kandi barakwizeye kandi uhembwa. Kuri defense bahagaze neza, umunyezamu nta mupira uhawe umucaho, abari kuri gatandatu ko bariruka ntibahumagiye, karindwi ko baratanga umupira uko bashaka, 9 ko barawubona bakawuguha ntibacenge cyane, bawukugezaho tuja n'igorori subira inyuma cyangwa hanze ikibanza, kuko kuraguma gukora ibyaha mu ikipe gusa, amanota yanyari hasi. Iyo dukoze ibyaha tuba twahushije intego. Tunezeza Imana iyo twasobanukiwe umuhamagaro tukawubamo neza. Amen. Mwikanisa abantu bose ntiboba abakorari ngo babimenye, ariko mwikanisa abantu bose boba barami, kuko korari zigukora kandi kuramya si ukuririmba gusa. Mwikanisa abantu bose ntiboba aba pastor cyangwa ba mwarimu, hari kanisa rigira abarimu barindwi, abarimu barindwi bokora iki? Kaye de charge yabiba yanditsemo ibiki? Umuntu yoba mwikanisa atazi kuyigisha, atazi guhagarikira, ariko agira ibyishimo, azi no kwitanga. Si ngombwa ngo nimaze atanga ifaranga atazi kuyobora ngo nayobore ngo ubwo yatanze ifaranga. Ifaranga ntaho zihuriye no kuyobora. Reka babizi bayobore anezerwe, nibagera igihe cyo gutanga zizane nizafite. Abantu bose ntibashoboye kubyina ko n'ukwigiye. Timubona abana bahungu kuntu baye baguruka,
imyaka nimara kungana niya bamuzehe, abantu bazoza babyina mwunamye, muhaye mwishima, mudafite umusatsi mwinshi, mwarambiwe gusa ko bareka. Ariko kubera ko mutaraba basaza, igihe bamuzehe batabyinnye muzavuga ngo nabazayifu. Itonduri no munsi y'izuba. Yo twumva umuhamagaro neza, kuko Imana yahamagaye abantu kuntu gutandukanye. Bamwe yabagize intumwa, muzasome mu Efeso 4:11 kugeza kuri 12. Bamwe yabagize intumwa, abandi bagira abahanuzi, abandi ariko hasome kugira ngo abantu batitiranye ibintu. Hari igihe umuntu azayumva ko ari afite umuhamagaro w'intumwa akiri muto, yataratangira gukora, akumva ibindi. Yaba ari umuhanuzi akumva ibindi, yaba ari umuvuga butumwa akumva ibindi. Bisome witonze. Efeso 4:11-12. Dusome na Efeso 4:11-12. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze. Itonde. Aha bamwe kuba intumwa ze. Abantu bose bize teoloji nabize ayandi mafakilite baba Kristo bose ntibo bitumwa. Habaho umuhamagaro w'itumwa kandi habaho imirimo itumwa izikora. Abize bose batoshobora keretse abahamagariwe umurimo wo kubitumwa. N'abandi kuba abahanuzi. Abakristo bose, hari abatazabandika amandiko, hari abatazabavuga kuri ruga, ariko abazabavuga kuri ruga sibo bazoja mu ijuru bonyine. Kandi ruga siriya nizwi neza yo mu mutima, kuko iyo abantu babatijwe mu mwuka bagomba kuvuga kundi imibiremewe. Nubona uri umukristo ariko ntuzuvuga kundi, uzobisaba, uzosaba Imana ngo uzuvuga kundi, ngo baho utazawuzuzwa umwuka wera. Wo kuzuzwa ukavuga ngo sinzi uko nabaye, ahubwo ni wowe wabaye. Ni gutabandi muri mwikanisa mwese, wewe ntibizi, wowe wicaye sintebe sintitukura. Abantu baratanze bateye yasinaje bavuze wewe umwaka wakati wagatatu wakati, kandi biremewe kuvuga kundi, ariko muri gahunda iyo hari abazisobanura za ruga 20 ntizazivugira icyarimwe, nta buhanuzi burimo. Muraho Yesu ashimwe. Amen. Iminsi 8 minota bampaye irashize, so musoze tuzotarama mu gatatu. N'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza. N'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza. Abo ni abagatatu. Abakane, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. N'abandi kuba abungeri n'abigisha. 12. Rekera gutyo, amasaha arashize, uhasome nyine ugumuhatekereza. Intumwa, abahanuzi, abavuga butumwa, abungeri n'abigisha. Habaho n'indi mihamagaro ikorerwa mu nzu y'Imana. Wahamagariwe uwuhe muhamagaro? Ngo ni umuvuga butumwa ku ijimbo, uzubwiriza mu muhanda, uzuja mu byaro, cyangwa uzurambirwa ko batinze kuguha gatuti. Baza bavuga ubutumwa aho abantu batara. Narababwiye ngo kunaje kubaramutsa, kuko muri abakristo. Uvuga ubutumwa nugusohoka tukagenda tugashaka batarakizwa, tukababwira bakemera, tukabazanira abungeri bakabarera, bamara gukura bakagenzura umuhamagaro bakabohereza. Hoza ngo turabavuga butumwa ngo bakuri Karimeri 40. Yabavuga butumwa 40 n'abapasteri 5. Muzokwirwa muri paruwasi mwe gute, muzoyobora amateraniro gute? Abavuga butumwa 40, abanyamasengesho 120, abakorari 90, abapasteri 8. Ninde tumwa ninde muhanuzi? Igira hepfo wumva abo bose babereye wiki
urabona amakuru muri Bibiliya. Soma hepfo ya 12 kugira ngo abera batunganirizwe rwose, kugira ngo abo bose bariho kugira ngo abera batunganirizwe rwose, gukora umurimo wo kugabura iby'Imana, gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, no gukomeza umubiri wa Kristo. amen. Abahanuzi, abavuga butumwa, abigisha, intumwa bariho kugira ngo amen buzuzanye, Bwana asifiwe, kugira ngo bareme neza umubiri wa Kristo ukomere. Nuhanura ikanisa rigasambuka, wahanuye ariko wahanuye nabi, wahanuye utareze, unyura mu idirisha hariho imiryango, kandi imiryango niyo kunyura mu muyaga n'imbeho, amadirisha, imiryango niyo kunyuramo abantu. Nuvuga ngo wabuze aho ubwiriza kubera ko utari kuri rutari, tuzi signification yivuga butumwa. Abapagani baruzuye hanze, ntawuragura imineke, ntawuragabira ishati ishaje, ntawurishurira ishuri, ntawurayafite ngo aze kubasura. Abavuga butumwa 45 butumwa. Zari 12 ariko amasaha yashize. Munezeza Imana, munezeza Imana, mukoze byinshi byiza. Yesaba umugisha.